Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kahnyotap Youth Development Council, Central Body, hakashtarik nailar arja pun riu. Klakan tho teng yakajing ailat, yaki ba persya. Panyashim banta, hakajing pesngopai ba, bela pelong daka Meghalaya State Pollution Control Board, nakabanta ka Sri Semen Limited, hakalai pui trik naitung arja pun riu, hakasnong Daistong, East Jaintia Hills District. Hakajing iklan bigilap say kubur, upresiden kaseng uba Wairiawan Sotun, ulakan tho, bakalong kaba Is Ajman, yakipat ba agi bakwa, ban persya daka lenti kaba jai-jai. Henry kilangat penban nakajing syak kawang dikimau, bakajing syak kanglan, haki bor pulen. Ulabu ru kajing keli daka baong, hatu ke Meghalaya kadang daini em kajela sensyar pajba, kabadan hapu kari India, lani yok ke Meghalaya, kelade kajela sensyar donbor, dak sorkar MDA. Ulong ru, baka seng ke penremjur, ya kajing liat jong sorkar, bat dawaru ban pelong dakawai ke public hearing, dakaba ailat lun, ya baru agi bakersyan, bat agi bapersya. Hari ini mengenai pan, PNA kisah belajar mila apa dia ke press statement, bagi iba Youth Development Council ke boycott dia ke public hearing, kalau orang teh lalu cerman teh East Jaintia Hills, nama mulai bah Youth Development Council kalau ada participate yang sisian, hari ini bah ketika public hearing juga Sri Semen. Dekosi antara apa saja taman turun dia. Kaya kami ini berlomba labun berban nanti public hearing laduan ban tangki arbon rekod ki beliau ki baya syak Sri Semen, bat ki beliau ki banabar ki baya syak Sri Semen, bat ki bulat ki baya syak Sri Semen, nanta bat ki officer juga government ki baya syak Sri Semen. Tiga jengkali kami minta berlomba. Paling ikut yang ketika public hearing. Kami kerja Pollution Control Board dan Jinsya lah dia bermenang berbab orang ke public hearing di Sian Taiwan. Di bidang di bagian ketua di angka diberi beberapa umsya kemudian di bidang public hearing. Jom ketika Sri Semen. Dari ketua EIA 2006 ke paragraf banyak pendek 10 paragraf saya pakai. Bagi itu balong concern yang environment. Kata kemudian kita meneliti banding participate lah banding ya kajing snow juga hari ini berketika environment. Hendrai kebangi pada minta lah lasian lah pulang ya public hearing sisian kalau pulang lah apa ke viewpoint juga beri bawah persat ke kampung si puncak banyak banyak viewpoint juga beri bawah yasha yang ketika public hearing. Andalah film tu ngai iba government kalau kamu warna kampung ki police post ki ban yada ban kangla dia ki beliau ki bakwa mendengar participate ketika public hearing. Tiga kami ini nak kalian jom terseng di hadir benda boykot mila supek ke kalian ni iba tadi ke public hearing mat kemudian ke public hearing nak minta ban pentrekam ke Sri Semen dengan iman kalau lompat pun ke public hearing ke bakal sokahi ke involve hantai ke public hearing. Di nak kata ke government kamu kuat ya kena ke public hearing makan feel kalau kau nak tangkap tu kan imut kibri bang yes boss kibelum yes boss ban pas ya ke public hearing. Kaji isang sot nak kalian demi kunci nongilam sen malam. Bani ini ya kacak ini yang import East Jaintia Hills. Kiba don yang kita kajing temu banding participate. Hantar ya public hearing. Kajing ini sangat belum satu kata kaba kajing temu banding ban participate datang di kebajai. Handai langat kembang kata kajing syak lati charge baca kawan teman dah tiap gas. Kau kajing kedi kuat bentuk suka kalau itu pemilihan akan kaya di Democratic State dan dari India. Lalu kami kerja lesi yang kami besok kita ke Democratic State dan dari India. Mereka ladai memang kata ke dictatorship bapa punya dan ini kesokan India. Ladai ke Democratic State
balai ailat ki brio ki bakwa ban keren hante balai ailat ya ki brio ki kwa ban ki bakwa ban lek ban yesim benta hantu balai don kam ban la ticha itu ki brio ki ban don hantu ku bisa tolong de utiar gas ki teroris ki kai klab ki brio ki barak tiar ki barak tiar ban penmensal ngami itang we brio ban rapat we ulati ubaredu ban penmensal rek ke jingkwa ju brio to kalau bangin lek te ban participate ban pensnow ya kata ke jing snow ju ki halor ke jing halor kata ke jingkwa ju kata ke simen banti ya te maksud pada te ban snai kata ke simen ko tu ante ko snow ka sta dikani ka isya kita ba imat apa state mikliat mat keladon kata ke gundaraj ka kat baki kwa kini ki kapitulis kat bagi kuat ki kapitulis kalau ba de ban ulang baik kata kamu ladang ikren da tim pereng kata kamu apa state mikliat mentai yang ba mentai kalau baik might is always right ka jeng kleinbor kedai ka badai but kinom job kini beliau ba kleinbor ka jing syanyon jog ni beliau di apa Eastern Hills ka isa kedar ba ka state government ni kelak feel nadong sedong harban yada ya kahok jog lipai hante apa Eastern Hills lomba ni nak kalian tu seng ni condemn ya kini jindat jog sukar bat kumbing ngom ko besar resmi ba nak kalian jog seng ni la boykot ya kini public hearing jog sisiman ni pa hitamban da isi mentaru umar ngilati upa pada private hearing ni boykot kini but ya kini dijimpas jog pemiklian pollution control board ketika hearing mending kesni jog sisiman ni nak kalian jog seng ni accept dalilero unless until penolong yang ya ke public hearing sesisin buat menkot udah parok kita di bawah keren atau public hearing ada di bayasya kalau bagi persyaratan kata ketika jikwa ini nak kalian bersen bagi condemn itu ya jelek jika polis department latih charge buat kawang dokter gas yang itu di bawah meja kita public hearing apa ya balai kalau jikwa keren berlomba pihak ini kisih juga ada nak kalian jom deputy chief minister juga madu presiden Dumson berlomba pihak ini ke kejiwan juga semen company yang ni import state nuclear kawara yang benefit ke bupun ba economic benefit ke bupun ba hamid dia berni berta ni nom keren dari sebutin ni nilai i nak por sekor kanu wara benefit kanu wara kani ke economic benefit berta ke jelam nuclear ni orang takwai bala state government gadur hanya ki representative hantam ni di lainut di ministers di badan nakmadu banwan banyan tainia batni kinong ilang sen batni ila kajong kania hakan no gadur kejelang dia kayo nom nanti cement company di badan hantai hapo SCPS namar kai kebangi i mengi nakalian jong sen iba kabun ke jingdu nom ban ya kajing nong na kabadan kita cement company hantai hidup nong hak bide ba ke environmental ka affect ke environment hidup nong hak bide ba ke kam gajam hidup nong hak bide ba ke kamai gaji hidup nong hak bide ba ke kot kya hidup nong nagong sedong ngamtip hidup di cim so badong brom juni ikren ya kata ke jim yok nong economically mahu boyok nong economically ya kata ke dan nak tak tahu ni ibu ya kena challenge hikmat untuk state government ba wan ni tanya once and for all ban ya pi la ke jong kania kumno ka government ba i bang yok nong na cement company ni pi na kalian jumi kumno ka jak beri jumi ba state jumi ba tu nong dan ba kata ke cement company ki badan antai kata mereka kubur mengikuti pasar government pada government kanut ada government dan kanut dan if the government have the guts come face us in that live debate apa TV kata mereka bang itu ada kisno ba nanti cement company kejelas juga yono de tang ni kubur na tepat biru ki press media
balik kini na kini mengelam juga government MDA government kantan kini cabinet minister banda kalian juga sek HYDC klien open challenge banyak debate kat nong ni dong management companies dia kata ada kajing kepat na ya pi press media pas halit kelilan baki trek lanu ki trek ni na kalian juga sek dilalang ke bari wes ko kapte kam bottom bai tu ko de kam ke bari ni the last time the first public hearing jo assessment for HYDC ka de participate Yele hantu ki kanti surok mereka pun blok nak tu dompar di kemau pun blok nak dompar hantu ini sudah blok ko amba ni kasen ni kedai gue kasen ka belief in the Gandhian way of life kaba ni kasen ni kerja to non violent you can slap the right side will give you the left side to slap te hantu ka por ko pilih bangile ni ki pun blok ni dah tu dompar tu blok kelado menenle lai kila kisna lagi cisgi kata pun isai ba kane ka government ka kwa ba ye assessment bandek ban bandek ban dino ye kete caka makan yo kurut assessment ye kete caka wadon padu terus pak hektar yang menen ka yang menen ka public hearing jugi kedai as pak hektar ka plan bi kedai terus pak hektar tiga state government ni ka kwa ba ka assessment ka wan ni ban lu ye kete pak heo ka wadon hete kenapa kalau itu ngejak beri jungi kalau high and dry kata ada dia begini kan ini kita kami di gunda orang kita baik terkadang mau FIFA bina nak kerpat nak kalian mungkin dia paling orang government nak kalian juga HYDC withdraw an open challenge man dia debate ni berpergi kan nu baik orang state negara yang nanti semen begini gaji orang kapten gaji orang ini very small gaji orang nak gaji semen company mereka gaji orang mereka kau paling cukup kami gaji semen company kami gini dapat suara kau hidup company bermana postir gila tahu terjun kat nu postir ini kan orang mata hani pacuni habang lagi gaji orang mereka bahaya gaji orang mereka mesti kau keingin dia kalau hidup kita syariah itu, keingin mengkeren dia hidup kita syariah itu, tak ada yang bernihat ne bernihat, wat karukom thoru kalaya pher, ka bernihat bathok du wai ka don ha Meghalaya, Henry ka bernihat bathok du Yupat ka don ha Assam. Kawe ka nong ba ndrei lapia aliang do pot usam chungki jela hausnam hajar pusau ka kai phot ka perthei ka lapni ka kerteng ka bernihat hakamat Henry ka khubo ka jingsha bonsin laklet but omshim lala ban pin pau nama ime de laslam de ladon hi jaga sanpo kumbangi kinong shong iti bi ba ka berni ka hap lang bat ka border Assam hindi ban ong ba kal air ka wan me tang na Assam nge tang na Meghalaya balong hap reng mo ba hap lang ka Meghalaya bat ka Assam border ki karkhana badon hagani ka nong baru ki long ki bala benta hapdeng arjela ka jingyar ka long kumba 100 square kilometer na pedeng gani 8.5 square kilometer ka hap hapo Ripoi district ha Meghalaya kat ba lai point khat lai square kilometer kabasa kahap hapo ka Kamrup Metropolitan District Assam banpin bet ikamat jongka jinglong jingman jongka leer ka Meghalaya State Pollution Control Board kadang petngon manla kapor ka CEA QMS Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station bat ka manual monitoring station ki pet patho ya ka jinglong jingman jokal air klem sange kadero kabajan bahabar ka bordar Assam tanglai 100 kilometer ni don ber ka bordar Assam kajing per jongkal air kala don sibun kala duna sibun kala kham khoj kala kham pangat nang takini kiding kisi tru dangi pet menta ber kipor ki bamen shua kala ya per sibun kila jerngam ba ka pollution ta kadan ba sisin ba kila don ki factory mo ya tangim laban len re bandong hadu ba kandak ta hadu kata ko makimi kini dia long ngi tengim lar ban ya menjur hakador ba jongka ying dor ba thau an Menteri rangba ka chila ong bogla tho shu Menteri rangba ka Assam ban thau ya ka joint committee यहाँ का जो रियल फैक्ट है
जो मतलब मेन पोल्यूशन था, जो फैक्ट्री था पहला मतलब रहने का मुश्किल हो गया था यहाँ पे। गवर्नमेंट ने भी बीच में बहुत सारा फैक्ट्री शट डाउन कर दिया, लेकिन पहला से बहुत अभी थोड़ा रिलीफ है और शांति है रहने के लिए। Kala kabayat kam sange haupur usam Henry ban ong ba bernihat Mikhalia kadei kanong ba kabajabotam ka penyalam bakla ye gibreo Kanong ba bernihat kadon haupur usam hapedeng ka Assam bat Meghalaya kawe kathem artli ki jila hakabenta jong ka Assam dan kumba arphautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin banaya kate kathan kum ka jaka ka belong critically pollutant Hangta kadon ka air quality monitor kabalapin pau ya ka khubor balapau perthai hakabenta jong ka Meghalaya pan dan tang santli ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya bentalang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher de na kata ka daw kini artli ki jila menta kisdang pen khre banthau ya ka joint action plan